اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخوان akama sekinani apa salamaki anrengi apa baraka kiri pangulukam Muhammad. Al-jannatu an'imuha saddu liman yusalli wa yusallimu wa yubariku alaih. Na iya surga nan iya papenya mengengkari lalan naritu asokinin nawangan na punay tau masalawa inan niya mapasalamae kuweto pamapabaraka masri pangulukang Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaba asanna pang Allah Ta'ala wa maraja'at kamasiwi na masarupa masi abtaliul imla bismillatil aliyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Upamulay iya kita nasaba asal nasak matan rena kuam marajae rigo engka kumakatay baraka may gae rianu kuranak bereangin niya napa baraka kenge wa uthanni bihamdim mawaridu sa'igatun haniyah mumtadi'an minasyukril jamili mataya. Inapani upadapiri nasabab papodi-podi na iya apulingan naritu malomo napasang pininawa riga engka kemalay tonangang asukuru kemadecenge. Wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bintaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fil guraril karimati wal jibal. Nanniya masalawata anrangi mapasalamata rita jarri sipakengi nasaba adiyolo nanniya apamulangan tajasimatan lele pulana eri rupa malabi enenia alin romat tapae. Wastamni'u Allah ta'ala ridwana yahussul itratan tu'airatan nabawiyah wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Nawil lawiri puang Allah Ta'ala riona matat nuyengi wijama pacinna tunasarye pamasinan niya asalamakan nanniya labbangengi sininna sabae anrang etong makacueri yengi kueto pasinin na tau marewangang yengi ritu. واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطأ. Nawil lotoy rialena apatiro amolay lalaman nasay na matajang naniya wilong toy sarekuam manginalitutoy kapole riatas salangin وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا
ناظما من النسم الشريف قد انتعل المسامع بحلاه Naupal lembai rampe-rampe aja jingan natorya masingnya ripasan rupa-rupae pada pasalipu makasitan nunga bekaryae rigau engka kumatu ya batiran natorya masingnya napa makasingenge daw ciliye ming kalingai ritu ripasan rupa-rupae pada atak katuna geno-geno riebue poleri intama borongin wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah Nawel lau tulung ria paulen na puang Allah Ta'ala Naniya awatang pasaw narito Karena majapun narito de apaulen Naniya dito awatang Sangadin ako manamiri sese na puang Allah Ta'ala Aktirillahumma kabarawal karim بعرف شذي من صلاة وتسليم puang bau-bau walalay kubur malabin aturya masinmu nasabak bau-bau mawangi cermatama bawuna Mompoe poleri pamasemu naniya papas salamatmu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Walamma arada Allah ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه Na iyari wattu mailona na pang Allah Ta'ala panasay hakikitong-tungan na turya masenge Naniya patalay tubo malabbi na lolonya wana Nasabat tapatong-tungan narito Napalele ni pang Allah Ta'ala lauri onrong naradakye Iya narito parimana malabdi na pangulut ta amina Dapat tentu nirito pang Allah Ta'ala pangulut ta amina Mancaji indo nito ripile narito Wanudiya bis samawati wal ardi mi'amlinga li anwaring idhatiyah Wasaba kullu sabbin lihububi nasimi siba Nari angobiran nari langi enen niyari tanai Nasabari tampuk na turya masingi Namarodani na tungkat-tungkat tau marodani na karana cabbarun na angin ajajingan na turya masingi وقسيت الأرض بعد طول جدمها من النبات حلالا سندسيا وأينعت الثمار أدنى الشجر للجاني جناء Nari papakai na tanaye na sabat tanat-tanam madu paru-parimun ripurana na tujuh tika maita
nama tasak manatona buah-buah na rokok na ajuk kajung ngeri tumailo empu tengi buana wa nataqat bi'amlihi kullu dabbatin li quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah وقرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه namatik tona na sabari tampuna torya masenge olok-olok na arakura isae na sabalila mapase si bawa bahasa Arab natapanyunyo manato na kadera rajana kapere na marutum manato na barangala na menandro watabasharat wuhushul masyariq wal magharib wa dawab wal bahriyah واحتزت العوالم من السرور كالسحمية nasi cak diorio ngamanatona olokolo angkaeri tomporok kasonan niari laburak kaso nasaudakta manatona alange napakua asakinin nawangen namuka ritampuna toria masenge wabusyiratil jinnu bizlali zamanihi wantakatil kanganatu waraibatir ruhbaniyah walahija biqabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi nari pacat diorioto na jinge nasaba acawekan nana wattu aja jingan na torya masenge nenni alesani mosona san roboto nama selem manato na taung mulai ilalan na rahibe na pada nabirit tato ni toko padis sengenge acawekan na aja jingan torya masenge wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idha wada'tihi muhammadan li'annahu satuhmadu uqbah nari poleina indokna torya masenge rila lepat tindro nari beritai yang makadai majapu ko amina mutampu inga pangulun nasinina alange nanni atau kaminam malabdi asengi hari tu Muhammad nare kamu jadianni karena majapun nari tu mati pinari poji padimun rinna atirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi walamma tamma min amlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwaffiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah na iyari wattu sukunana wattu tampuna torya masenge 20 turu pada toha ada masahoroy lele niri pamasena puang Allah ta'ala ri Madinah ambok nari aseng Abdullah
وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه Nang kay ngarito ambok na polay dangkar ni tanasami nalepar ri Madina ria mure-murena iya narito Bani Adi pole riwawangi an Najjar na ondo na pangulut ta Abdullah ria mure-murena siulam malasa ولما تم من حمله على الراجع 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ na iyari wattu sukkunana wattu tampunna torya masenge asera ulanna turu pada to apat taro mawe na detto na namitta na le saddekana wattuwe naripolei ni indo na torya masenge riwanni rijadianna rimakun re asenge Asia nanni ya Maryam nagauri si barri dua nagauri si bawarri dua telue ana wijadari woleri suruga agan nang riwan na amina gangkan na jadian rituto nasri pamasen niya asalamakan rigau engkana kaja caril lakil latapana sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wala adadun بجميع
الصالحات ربنا عنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا كالشمس منكمدي أسفرت عنه ليلة ضراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء Rupa tapa poleri ko Muhammad kue mato saat tapan asoe wani patakap mancaji macaya nasaba atapa na rupa malabina turya masenge wani aja jiganna turya masenge mancaji asokinin nawangar nisinin nato matapae يوم نالت بودعه ابنة وهب من فقار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم الأضراء يا نار السوء نلولونgan ni pangulut amina atak gemurang Deenang kasewa makun ren lolongang ngiritu Najadian ni amina sewa anak masar lebih ina iya najadian pangulut Maryam Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa balun alaihi wa waba'u وتوالت بشرى والحواتف أن قد ولد المصطفى وحق الغناء الصونة جديانة تريا مسنه masus samana pinadinna kapiree naniya abirasangam mangkay menandrong nasitulatola na mapacadiorioe mabiritangi ajajingan na toritapie nasipato na asaw kinin nawange hada wa kad istahsana al-qiyama inda dhikri maulidi syarif a'immatun zawu riwayatin warawiyah fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam gayata maramihi wa marma Napo makasingang nga sa isan na andre gurut to panritae atattongang riwaturi rampena ajajingan nato nasarye pamasanan niya asalam upapanga alabir panga napunay tau ang kairitu apakarajana ritorya masenge sipagang kagangkan na akatanan niya alatukanna atirillahumma kabarahul karim biarfin syadhin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zahara inda wiladatihi khawarik wa garaibu ghaibiyah
إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه آذن النسنار والتور ججيانا تنسري بما سنني أسلما كسيغاي إغانا غوصا في آد نني يمبتك جنة سكرا papeasar ya nabi ngena nani ya papaisar majapun nairi tutur ya masinge tori pilena puang Allah Ta'ala nani ya tori tapin nairi tu fazidatis samaa hifzan wa rudda anhal mardatu wa dhabun nufusis syaitaniyah ورجمت رجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى Agana pinang realito tuwi na langi si bawari sampean nampelai wiritu sinin na setange naniya punay inapsu setang naniya natanrito ni wetoweng matapae sinna setaritan ritanriye riwatung menre nari langi colingi apatung bicaran na puang Allah Ta'ala watadallat ilai sallallahu alaihi wasallam al-anjumu zuhriyah واستنارت بنورها وهاد الحرام ورباء ننيا مدبتوني ريتوريا مسنيا بتوين مچياي natapa manatona nasabat janna bitoing lompok-lompok na naniya tanite na tanaharang وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فرآها من ببطاع مكة دار ومبنى نجاج ناري tutur ya masenge nasibawai taja carilla killa tapai salasana arunge kaisar ritana sami aganai tani ritu sininna tau ang ritana Mekkah wal sada'al iwanu bil madainil kisrawiyah alladhi rafa'anu syarwana samkahu wa sawwa nawe watona salasa akarungan datu Kisra riwanwai al-madain salasa kami namatan re naniya porewe naibu anu syarwan wasaqata 14 min syurfatihil uluwiyah wa kusira mulku Kisra liyauli ma asabahu wa ara namarutun na 10 apa copokna iya rosalasae narpato na akarungan na Kisra na pakua abatuangan na anu tujuengi nani apoleyengi ritu وقمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية بطلوع بدر المنير وإشراك محياه napaddetona api risompae riwanuai parsi nasabat tumpo na ulat tipu matapana naniya acayana rupa malebi na toria masingge وغادت بحيرة ساوة وكانت بين همدان وكم من البلاد العجمية
وجبت إلك فواكب موجي السجاج يا نبي وهاتيك المياه Namatitona taparan nasoro-sorongie pabarahala eritana sawata Nang kairituri palawangan nawan we hamadana naniyakun mapole ritana ajang Namarakko manatto nasinin na uwem putang erilalan narekwae rowan wae وفاد وادي سماوته يا مفازة في فلات وبرية لم يكن بها قبل ماء ينقل للزمان لها Nalibetona lompokna wanway samawata Narigaw angka nasay-say tanarakor ripadalo ange Tenang kay ngaritu uway riolo wadding rica itigaron na tau madagkay Wa kana mauliduhu sallallahu alaihi wasallam bil mawdi'il ma'ruf bil irasil makkiyah wal baladil ladzi la yu'dadu shajaruhu wa la yuqtala khulaq Nang kay ajajingan na to nasarya pamasinan niya at salamakan rion romarisang niya narito tanah Makkah wanwade nawaddiri tabang ajuk kajunna nadeto nawaddiri raddu sari-sari narito واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه Naryasi sa langit taong ajajingan na torya masengin niya ulan na kuweto paaso na ridwa taluwe pataro na anre gurutta to panritae na iya pataro masahoroe jajimi torya masengeri subun na aso na asining 12 umpona ulan Rabiul Awal di taug gajae taun nalawain na pang Allah Ta'ala tanaharang poleriak kasulan na wawamaylo esolang iwiritu Atinillahumma kabarul karim بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعته أمه أياما ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى Agan nari pasusu nari tutur ya masengeri indok nasyare are asona inapaniri pasusuri makun rere asenge suwaiba al aslamiyah iya purae na pamadare karya bula beri waktu angka na pacadiorioi riwatu angka na pacadiorioi abula ngabena saba aja jingan na torya masingge farda'atu ma'abninga masru'i wa bi salamata wa iya bihi hafiyah وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين صغار
Napasusui ritutur ya masenge si bawa anak orawane naria senge masro neni ya anak leng ria senge Abu Salamah na iya ritu suweba malada inapo jeneni ya napakalabi to nasarya pamasin neni ya asalamakan Napurami matto inapasusu pangulut taham satau ripojiye batina mariwangi agamae wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'athu ilayna minal madinati bisulatin wa kiswatin hiya biha hariyah ila an awrada haykala garaidul ضريح ووراء نangkai to nasare pamma senenia asalamakan biasa datui indok pasusunna pak berenenia pakaian iya masatina jayeng ngiritu gang karitiwina indok pasusunna risurona amatengi lahori kuburu panalam maritu qila ala dini qaumingal fiatil jahiliyah wa qila aslamat asbatal khilafa banu munda wa haka kasewa pataro makkadah mata indok pasusunna masar ya gamana wawanna iya naritu kapere jahiliyai kato pattar makkada sallamu inapamate nape asari wi iyai assi salangenge ibnu manda siba napalele naritu thumma arda'atul fatatu halimatus sa'diyah وكان قد رد كل من القوم ثديا لفقرها وأباء Inapasiri pasusu torya masenge rimakun raya senge Halimatus Sa'diyah nang kay meroriolo degga gamay lomala indok pasusu karena akasia singan naritu فأقصب عيشها بعد المهل قبل العشية ودرس ديها بدر در ألبنه اليمين منهما وألبن الآخر أخاه Agana teppa masagena na dalina halima rimon repurana na tuju akasia sing masaro na jolo na uwai susunna kue muto sana senrupa-rupai ulau mutiara na pakku acinona na susu itorya masenge susu atauna Nasusutoi pada burane nari susu abio naritu wa asbahat ba'dal ghuzali wal faqri ganiya wa samanati syarif ladaiga wasya wanjaba an janibiha kullu mulimmatin waradiyah وطرز السعد برد عيشها الهني ووشاه Agan nasogina halima rimon ripurana kasih sipupu nama comok manato na untana nania bembena nale samanato nampelewi halima sininna abalaen nania susai agan nalolongan ni halima asakinin nawange nania upa eria tua relinona atirillahumma qabarahul karim biarfi syadhim min salatin wa
وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافقها بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء نئيا روتون لتكنا تنسريا فما سننيا سلامكم أمرنا فتتاو ritiwi nirindok nalawri Madinah inapalay supayman agan narapi ni pasuka na indok narion roriasang abawa ya regarim panabulu al-hajun fahamalatu hadinatuhu ummu Ayman al-Habashiyah التي زوجها بعد من زين بن حارثة مولاه agan narya rupan nari makun rarya sange ummu Ayman al-Habashiyah iya napasya lain bitta maddi monrisi bawa pengulut Sa'id bin Harithah وأدخلت على جدي عبد المطلب فدمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه agana patteruni ummu Aymana torya masengeri nena ria senge Abdul Muttalib agana kaddauni appona napakku wario nammi tairitu nakkedama jappu punnaiwi appoku iyai gau maraja upepah tau pakalebi enginan niyam marewangan ngiritu walam tashku fi siba wuju'an wala atashan qattu nafsul abiyah wa kathiran ma gada fahtada bima zamzam fashba'ahu wa arwah nade airehana engkana dareke ngengi turya masenge riwatu bacun nalupu eneni adekai na iya mi malewa napo ngeturya masenge uwe samsange ya naro nasabari nama aso nasaudaka walamma unikhat bifina جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله نعيا روتو للينا ربما سنفن الله تعالى نينا ريسن عبد المطلب ria rupan ria murena ria senge Abu Talib sila surasina siamana ambokna faqama bikafalatihi bi'azdin qawiyyin wa himmatin wa hamiyyah wa qaddamahu ala an-nafsi wal banina wa rabbah agana kaddekan dia Abu Talib marupangi ana urena nasaba atong-atong gangkan ana padyoloy ana urena na alena niya wijawijanna sibawa na pakasingin na piara na rito
ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة na iya riwayatuna rattena umurna terima sing 12 tahun na ritiwi ni sompe ria murena ritana sami nari ajapui nari panritana sadania ritalla bahira nasabak nang kaina toria maseng etan ratan ranan nia sifat adabinya wa qala inni urahu sayyidal alamin wa rasulullah wa nabiyyah qad sajada lahu asy-syajar wal hajar wa la yasjudani illa li nabiyyin awwal nakdana bahira majapku iya utan tuangi riangkana iyae pangulun nasinina alange nania suronai pang Allah Ta'ala nania nabin natoiritu nama japu pura mappa karaja irialena sininna ajuk kajunge nania batue nade are anappa karaja ritu iya dua sangadinna komiri nabiye wa inna lanajidu nahtahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi khatamun nubuwati qad ammahun nur wa ala majapu ikang kilalangan ngiha sifat-sifat naritu Muhammad rikit tak manurung ngemeroriolo naeng karipan lawangan na duway capak palip-palinna capat capurang anabingang majapu purang nasalawong iritu tajan niya na diwawoto iritu wa amara ammahu biraddihi ila Makkah takhawufan alayhi min ahli dinil yahudiyyah faraja'a bihi wa lam yujawiz min asy-syamil muqaddas busra agan nasurani bahira amurena torya masenge pali supaya meritana Mekkah nasaban naketau rengi poler Yahudiye agan napali sunir itu paimang nadek nali wangi tanai busra poler riwanwae tanasami aktirillahumma qabarahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يخدمه عليه صلى الله عليه وسلم ويقوم بما ومعه غلامها ميسرة يقدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما na iya riwattuna rattena na tonassare pammasan niya asalamakang umurun na 25 tahun malalan nila uritana busra dangkangan ngiwaramparan na Hadijah
Nagauri si bawarri turia si bawangenna Hadijah Itallai maesara Tetangi wiri tutor ya masengenen niya makade keng sinina anuna perluange Panazala tahta syajaratil lada sawma'ati nastura rahibin nasraniyah فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها الوارب وآوى Ganna leppan naryawana sewae pongajuri sesena gerejana nastura panrita nasaraniye Agan naria japuina nabita sallallahu alaihi wasallam ripan ritana saraniye riangka nai sesa nabi rimuka rele nai wajo wajona juga jungel lau cinongi witor ya masingnya وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباء Nakkedana panritana saraniyah Dega gatau lepar yawana iya pengajue sisa-sisa sengadina nabi papunai sipak-sipak mapacing Nenia suropura ripat tentuan ripong Allah Ta'ala Nasabak palagi rasuku nenia pabere tenrigangka ثم قال لميسرة في عينيه عمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى Tinapani makkutana rimaisara makkada Kagari duwae matan-natan ramacalla Makkutane sikir-kira maelo ipinasay tanra-tanra malin runna nabiye Narimali sara makkaday iye engka Aga naman sana tentuan na panritana saraniye Rianu purana selo-selo iye rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa qala limaysarata la tufarikhu wa kum ma'u bisidqin azmin wa husnin tawiyah Fa innahu mimman akramahu Allah ta'ala bin nubuwati wajtabah Nakkedana rimaisara ajak lalu mewai masarang na angka lalu kumakinin nawato ngamewai si bawar itu Muhammad karena majapun naritu sesay tau pura napakalabi epwang Allah Ta'ala nasaba ada dengan niya tau ripile-pile naritu ثم عاد إلى مكة فرأته عديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أضلا Inappanilli sutor ya masengel lauritana Makkah Ganna irita nari Hadijah mangolo rigaw angkana pangulut Hadijah engke watwero tudatu dari bolana ripallawangan na dua telu makunrai rilang nggak kami namatan rewe na kedua malaikat rilebok na ulu malabdina torya masenge
cinongi wipole ripallana assoe. Wa akhbarana Maisaratu bi annahu ra'a dhalika fi as-safari kullih wa bima qala lahu ar-rahib wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Nabi rittayattoni Hadijah rila Maisarari angkana irituna itarekwaero anu mapatak gajanna pupulaleng. Nabi rittayatto iritu anu ripu adang ngiripan ritana saraniye nenia pappasanna ritu rialena. وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونما فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه. Nanapalitun ni buang Allah Ta'ala sarona adang kangen naritu si bawa napabarakakan nato waramparanna aganan nasanari sesena Hadijah karana nasengna nasabak matanna nanianing kalingana nasabak docilinna riangkana iritu Muhammad surona buang Allah Ta'ala lauriamanna tawe iya pura ripatan tuwe ripang Allah Ta'ala nasaba angawengen si bawa dipilih naritu wa khatabathu li nafsiha litashumma minal imani bihi tibarayya. فأخبر صلى الله عليه وسلم أمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى. Aganang manukan ni alena Hadijah rinabita sallallahu alaihi wasallam sadeku amanginay mawi bawin mawangin na tappe. Agana birit tayan ni torya masengye amure murena riakata madecen na iye makun rai made cenge nama raja tahu ripuang Allah Ta'ala agan pada nasi tujuh ini amure morena nabit akat tamade cenna Hadijah nasabase semakun rai malabi naki agama nama kesing naki waramparan nama tanre abbatiranna Yamananna wawangena pujimaner rekwa eropang kau kenge wa khataba Abu Talib wa asna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallahu bimahamida saniyah wa qala huwa wallah lahu nabaun azimun yuhmadu fihi masra. Nadutana Abu Talib sibawa Makkah Tobah na puji-puji rito nasari pamasinan niya asalamakan rimon ripura na mapuji-puji ripuang Allah Ta'ala nasabab papuji-puji madeceng nakkedah na iya Muhammad na engkapang Allah Ta'ala punai wimati birita maraja nari poji-poji sinin napang kau kena fasawwaja minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila akuha lisabiqi sa'adatiha al-azaliyah وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه
Agan na ripasiyala nato na sa repamasin niya salamat ang sibawa pangulot ta hadi jari aman na ang katumak kada amurena ang katumak kada anak buranena nasabamad diolome mengiukok manandungan narito nang kana hadija indok na sinina anak nang Rusiya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangadin nariaseng Ibrahim majapu pole rituri Mariatul Tibetiyah Atirillahumma qabarahul karim biarfi syadhim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ala awfaqil aqwali lidhawil alamiyah ba'asa Allah ta'ala lil alamin bashiran wa nadhiran fa'ammahum birahmah Naiyari wattu sukuna na umurna to nasarya pamasan niya salama kepatapulo tahun turup pada to apat tarumawe di sesena to kepadis sengenge rilantin niripuang Allah ta'ala mancaji suroria manenna alange mappacat dioriyo nendiya mappambitau ganapal lebangan ni menandro nasabak pamasena wabudiya ila tamami sittati asyurin birruya sadiqatil jaliyah wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhil adha'a sana Nari pamulaina alantikan na suro na saban ni pitong at tongeng etanaan ng ulan na ang kanari tutor ya masengi denan nipisang adin ng kamuy rito matajang atong ngena pada tola atajangan na subu matapae وإنما ابتدي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه Naiyami saban na naripamulay na saban nipi si kira-kira papak biasa sareko amang inabato ajiwana na matadda atin natari may wahyue sareko amang iajan nari selengi rimaleka palatu kengengi alantikan na nabi gang kana de matu na ulem pawai ritu وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه في صريح الحق ووافى Nari papo di nari alena torya masenge masino sinoe Naang kanari turi na po jiwi makasiwiyang rigo abulu ehiro siyare wandina gang karipolen nari turi pangulutta di berilu paturung iwahyu وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8
أول زمان من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا Yanarek wairo Arya Sona senenge 10 pitu ompona ulan Ramalang nang katumakkedah 20 na pitu ya rega 20 na apa ompona Ramalang ya rega rua ompona ulam maulu naon roy talle rupa matapana ripasan rupa-rupa pada ulat tepue faqala lahu qra fa aba faqatahu gattatan qawiyan thumma qala lahu qra fa aba faqatahu thaniyatan hatta balaga minhu juhda wa gatta Nakkedana Jibrilu tabacai Nakkedana Torya masing deka pak baca ganari kadau dari panglut Jibrilu nasaba akad dau mar inapa si makkeda Jibrilu tabacai Nakkeda si nabi tadeka pak baca ganari kadau si kakak dau mabdet kedua gangkan naposo nabita napakuasa rona batena pangluta Jibrilu kadawi thumma qala lahu qra fa aba faqatahu salisatan liyatawajjaha ila ma sayulqa ilayhi bijam'iyyah wa yuqabiluhu bijiddin wa ijtihadin wa yatalaqqa inapa si makkeda pangulut Jibrilu tabacai makkeda si nabi aga ubaca nadeka pak baca aga narikad nau paimang sarekuam mangina pakasingiwi angolonna atinna Torya masing tarimay anu maelo eri patarimayangi nanatari manirito nasaba at tunru naniya atinulurang sibawa napaham madecin nairito ثم فتر الوعي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشاذية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها ونادى inapa ni mapatu wahyu telu taung iya rega 30 ulon na sarekuang manginarudani pulana atinna mimmau wibau mawangin na wahyu inapa si pole panglutta Jibrilu paturungan ni wahyu iya narito makkadana pong Allah Ta'ala ya ayyuhal muddassir laturi capakna fakana linubuwatihi bi taqaddumi iqra bismi rabbika syahidun ala anna la sabiqiyah wattaqaddumu ala risalati bil bisharati wan nidharati liman da'a nang kairitu aturungan na ikra pa enre ipangkat na torya maseng manca jinabi nang kato si aturungan na ya ayyuhal muddassir penre ipangkat na manca jisuro nasaba papaca di yori sinin na tau na tampaye Attir Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin
وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه Inappa isengeng alena torya masenge riwat takappo riwattu haji riengkane ritu surona puang Allah Ta'ala agan matapana anak tahu pole ri Madinah pura dipatten tuangi menandro ri puang Allah Ta'ala nasabariona وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة خفية ثم انصرفوا فظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه Ritau paimenai launi haji 12 orwane to Madinah na pada matapun nari Nabi sallallahu alaihi wasallam sibawa pakengkani sibawa turya masengi asi janci rahasia inapani padalle supaya meri Madinah agan natallena agama selengeri Madinah nang kanawan wai Madinah mancaji accalin rungan nanniya addak karena agama asal lengenge wa qadima alaihi fil 'am ats-tsalits 70 aw 3 aw 5 wa imra'atani minal qabailil awsiyyah wal khazrajiyyah فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سرا natakappo siritorya masengeri tau matelue 70 yarega 73 angkato makeda 75 orwane 2 makunrai oleh riwawangi aus nenia khazraj agan pada majanci narituriolo nasurona pengalla ta'ala maelo turusi parintana pengalla ta'ala nenia surona nenia mariwangi agama selengenge inapa ni napile nabita 12 orwane mancaji pangulu pole rimanandro fahajara ilaihim min makkah millatil islamiyah wa farakul awtana ragbatan fima a'idda liman hajaral kufra wa nawa aganalik kadapuran nalawri Madinah syagaya egana to matappa na padan nasalaini wanwa ancaji genasi kira-kira aporio riapalari papangatanging itau mabokering ya kaperekenge neni acacaing ngiritu وخافت قريش أن يلحق صلى الله عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله تعالى من كيدهم ونجاه aganak tauran ni arakurai isa makarate ammani Nabi sallallahu alaihi wasallam ri sahabatna masita aganna pada sipek na may lompuno ito riya masenge
agan nari alitutui nari puang Allah Ta'ala poler yak kuragana menandro si bawari palapan nari tu وأذن له صلى الله عليه وسلم في الهجرة فركبه المشركون ليوردوا بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثا Nari palalo na torya masing malet ke dapuran lawri Madinah agan nari jagai nari kapere risaliwan na bolana sareku am menginau noiritu agan asuna torya masing pole ribolana inappa na guguri labut tanah ulun na sinin na kapereta jengengiritu nade are kased dimisengit kuritu nasaba pada memaitin rona wa amma gara sawre wa faza siddiqu fihi bil ma'iyya wa qama fi salasatan ta'mil hamaim wal anaqib hima aganat taruna laori goa bulu esaur sibawa pangulut Abu Bakar naonro nakoro telung aso telung peni napole na jangan-jangan masaran niya garangkang esaur tujun na babana goae sarekwam menginade napituai pasapana nabita makkedai kata ngurilalan nagoai thumma kharaja minhu lailatal isnaini wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi maqiyah wa ta'arrada lahu surakatu fabtala fihi ila Allah wa da'a inapanim masupole rigawae riwaninna asenenge nangudul lauri Madinah rigaw angkanat tonangi tonangem makasing pura ripasadiang ngengiri panglutta Abu Bakar nari lelun natorya masenge riorwane riasenge suraka gangkan nari sekekikoritu aganat dararin nabit tarifuang Allah Ta'ala wasaqat kawaimu ya'bu bihi fil ardi sulbatil qawiyah wasa'alahu al-amana famanahu iyyah aganat allamma nagarigi ajena anyaran na lasuraka kurita narakkoe na matadde narelau asalewangan na lasuraka aganaripas salewangan naritu attirillahumma qabarahul karim bi'arfi syadhim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dhatin wa sifatin saniyah مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكهلهما أدب الأشفار قد منح الزجاج حاجبا
Naangkana Nabi sallallahu alaihi wasallam masar suku ancajingan niya ampe kedona kopunaya sifat-sifat matanre niya sa malabi lalo tengah ke tanrena maputi mata serupa ulina rele laore macela malawasi 77 dua matanna makeramani ngadua matanna kincasi 77 bulu matanna majapuri wereng atur ya masing amai rusang ridua anin naritu مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعد حديدا بن حسن العرنين أفنى majaras 77 atu isinna malawasi 77 tutut timunna akasingenna corana iwe naritu malawasi 77 apa kapena punai nga alin rotepu kuwe mato saate pungenna ulamat tapa eriwan ni sukuna samarau 77 duai pilina iri tatak kajoa joy rilalena patik kasengkingan na torya masenge saisanna tan renreken na kasingan na tarit-tarin na congko ingana بعيد ما بين المنكبين سبت الكفين ضحم الكراديس قليل لحم العقب الكث اللحية عظيم الرأس شعر إلى الشعمة الأذنية وبين كتفي خاتم النبوة قد أمه النور وعلى mata jasi 77 pallawangan na duway palip-palinna masomek si 77 duway palapoliman na matalapat tamumpukun na manipi si 77 juku amputuna mawaros si 77 janggo na maraja si 77 ulun na iya wiluwan na torya masenge silampu iya doa eloe daud cilinna nang kawi palawangan na palip-palinna torya masenge cak pacapurang anabingang majapuna solowongi wiritu tajang nanni anak diwawoto iritu wa arakuhu kallului wa arkuhu أطيب من النفحات المسكية ويتكفأ في مشيته كأنما ينحت من سبب ارتقى نايا pusana torya masenge kuto maniha abunne na pormata lulu mutiarae na iya bauna pusan naritu torya masenge masarwangi pihana iya bauna minya kasturiae nang kana torya masenge senrengi watak kale malabina riwattu joppa naritu saman naingat turut-turut koleritanete nalahoritana malompoke وكان يسافح المصافح بيده الشريفة فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية ويدها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية ويضراه
nang katoi merotur ya masing mewe majama tau newa sidupa nasabali malabina agan nalolongan nikur itu 5 malabina riamanan na asoe bau cerma kemapulanai wangina nani ana patoppo iritu 5 malabina riasana ulunna ananae karena akamase agan nari aja puina bate akkarawana rituri pallawangenna anana enata ruwangi ya talallahu wajhu syarifu talallahu al-qamari fil lailatil badriyah yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu wala basharun yara Acarilla killana rupan ma malabina tore masenge pada tuha carilla killana ulat tepu matapa eriwan nisukuna napua dai tau sipa engiritu de uwi tariolo nannia rimunrinna pada padang ni akasingan naritu nania deto tommi tayrilai kuae Attirillahumma qabrahul karim biartin syadiyim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa kana sallallahu alaihi wasallam shadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lahu wa yarqahu thawbahu wa ya'lubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin sariyah ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقاه الفقر وأشواه Engkai merotor ya masing tau matan resiri Nania maraja pakatuna ale nama to turya masing jai ila pikadena ale nama to tepang pakaianna ale nama to pera isusunna bembena naula muto turya masing atetengan ali sabolana nasabala lepa tujue Nania nama semutoi nabita pakere nania miskinge nania newa mutoi institudang menanro nania nasiarai mutoi nabita to malasana ritu anrang na patak bawa mutoi nabita to mate na menanro nade are anakuna tunai witure amasenge pakere Napan rasa-rasa akasiasingan nania amalare Wa yaqbalul ma'dzirata wa la yuqabilu ahadan bima yakrah wa yamsi ma'al armalati wa dhawil ubudiyah wa la yahabul muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda liridha Nania na tarima mutoi na bitta tuntu na tomat tuntu nade arenga na pasidup pangi na bitta sewae tau na saba anu na cacae Nania newa mutoi si jopan na bitta to kasia-sie to punai akatanga Nade arenga nama kasingang itor yamasenge arung de tapna
Nanniya nagalli winabitta nagalli puang Allah Ta'ala Nanniya napuryoy puang Allah Ta'ala ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهدى Engkatoi merotor ya masengetin rosiwi sahabat nari watu jopana nanapu adai palinoi yakka alakku karena tinrosiku malaikat ruhaniya nato nangi mutoi tor ya masenge untai nanliya anyarange anrange bugalai kueto pahimare Kueto pahimarana datuange saisanna arumangkau ela orialena Wa yasimu ala batnil hajar min al-ju'i wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah wa rawadatul jibalu bi an takuna lahu dhaban fa abaa Nang katoi merori saisan na wattuwe Nasalaki bagwana batu na pakua lupu Na majapuri wereng nyari tupat timpak na gadon na tanapitul lapie Nania purari ramatoi ribulue Majapuang keritu bulue Maelo mancadi ulaweng nate yaritu وكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويكسر الخطب الجمعية ويتعلق أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمسح ولا يقول إلا حقا يحب الله تعالى ويرضى Nani ang kay tore masingit tatangi ada sia-siae na napadiyolowi tawe na iway sidupa na sabab bersaleng Nani ang katoy merotor ya masingi pelamperi wisam pajangi na ponco kiwi katoba jumae Nani ang nasa romatoy na bita masena topun na iya labirang Naniya napakalabi mo to ito punay sipa apalalong Naniya makbunga-bunga mo to meron na bita Na de are ka na po aday riwat tumakbunga-bunga na sa ngadin na tungap pa Napuji pong Allah Ta'ala naniya napuriyo erito وهاهنا وقف منا جواد المقال عن التراد في الحلبة البيانية وبلغ ضاعن الإملاء في فنافذ الإيضاح منتهى Nakuniye magangkarikang alaringan na adae Ada ripasin rupa-rupae anyarar ripabetang ngeri acona Naniya nalattu kitoni kedo kallan atau marokieri lalena padang manasa-nasa pagangkan naritu Altirillahumma kabarahul karim bi'arfin syadihim min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma ya basital yadaini bil atiyah Ya man idza rufi'at ilayya kuful 'abdi kafaa
bappa bollo engi ala bonna nasabappa bereten rigangka buat terima engi perellaun atau pataraka engi duai liman namarellau ya man tanazza fi dhati wa sifatihi al-ahadiyah an yakuna lahu fiha nadhair wa ashbah puama pacing esakna nenia sifa asewangan na poler aseng asitangaran nenia asen rupa-rupanga ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah ya man la yurja ghairu wa la yu'awwalu ala siwa puang matung kekiengi sipang arada kengenen niya akad dengenge puade gagari lainai waddi riondro imapurenu nenia melau tulung sangadin aku mibawarni alena ya man istanadal anamu ila qudratil qayyumiyah wa arsyada bi fadlihi man istarsyadahu wastahda puang non roia tawe mappesonaria paules simatana nania natiruangi nasaba palebiran natau melawe apa tiruang nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudasiyah allati aza'at min zulumatis syakki dujah kielawi ki puang nasabak tajang apati rawatta iya pale sangengi petak kapena abata batange wa natawassalu ilaika bi syarafiz zatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya bi suratihi wa awwalum bima'na nariala alatu kalau risese ada jamu puang nasabang alabirna pangluk Muhammad nabi pacap purenge risese nalahirenge pamulang risese na hakikiye wa bi alihi kawakibi amnil bariyah وسفينة السلامة والنجاة ننيا نسبا وجب جنة torya masenge padae wetoweng asale wangena tori pancajie nenia lopi asalama kena anrenge alepekena wa bi ashabihi ulil hidayati wal afdaliyah alladzina badalu nufusahum lillahi yabtaghuna fadlan min Allah nenia nasabak sahabatna pun neye apati ruang nenia alabirang iya pada palawengi watakkale naribuang Allah Ta'ala si kira-kira tuntuk ipal lebih resi matai pole ribuang Allah Ta'ala wa bi'amalati syari'atihi ulil manaqib wal khususiyah alladzina istabshiru bi ni'matin wa fadlin min Allah nania nasabat tautan derengi agama na puang Allah Ta'ala punai sifat-sifat malebi
nania pura dipacak diorioe nasabab pimpinyamen nania palebih rapole ribuang Allah Ta'ala antu afikana bil aqwali wal a'mali li ikhlasin niyah wa tunjiha li kullin minal hadirin wal ghaibin matlabahu wa munah majapkumuin riki puang riada dapat tujue nenia pangkau kamade cenge nasi bawai ati ikhlas nenia pasidup payang ngitau angkai hadere nenia de hadere akatana nenia minasanna wa tukhallisana min asri syahwati wal adwa'il qalbiyah wa tuhaqqiq lana minal amali ma bika zananna nenia palapaki puang pole repassiona cinna ina pasue nenia lasa atie nenia pasidup payaki koromai aporanutta iya rika pangeri sesemu iya wadding ngeri longan wa takfina kulla mudali hammatin wa baliyah wa la taj'alna mimman ahwa'ahu hawa nania sampai angat kisinin nasusai nania abalae najamu pancaji kisai satau ripakatulu-tulu ericinna ina pesunna wa tudniya lana min husnil yaqini qutufan daniyatan janiyah wa tammu anna kulla dhanbin janaina nenia padape irik koromai decek kapange namalo morigesa nenia riutang nenia lolor kisinin na dosa pura eri papole wa tastura li kullin minna aibahu wa azrahu wa asrahu wa iya wa tusajjila lana min salihil amali ma'azzadra nenia sampuangaki acacangata nenia alam mangeta anrenge atap pada pireta kueto pa atap pa uleta nenia lomoyaki papole amala madecenge iya masagala lolongan naritu wa ta'umma jam'ana hadha min khazain min 'ikas saniyah birahmatin wa maghfiratin wa tudi wa amman siwaka dhina nania palabangan ni ada pungata iyae pole rigadong alabomu nasabab masih nania adampeng namu pandannu ngengi asogiran nari kumpelai wirilaimwe Allahumma innaka ja'alta likulli sa'ilin maqaman wa maziyan wa likulli rajin ma ammalahu bika wa raja puang majapku kamu pancajingan ipangka matan renani ya martaba malungi-lungi napuna itong katungko tau marilaw enani ya nalolongat to ya puranuna tungka tumapuranu eri sesemu wa qad sa'alnaka rajina mawahibakal ladunia fahaqqiq lana ma minka rajauna
Nama Japputo marelaun nariko puang rego angka tapurnui paberesi matamu jadi rimakuan nanaro pasiduk payan ni anu riburan nuenen ni akipu minasae poleri sesemu Allahumma aminir rawati wa aslihir ra'ati war ra'iyah وعظم الأجر لمن جل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا puang pasalewang kipoleri selenge nani apa decengi wito maparintai kueto patori parintana nani ata parajaiwi apalanna toppa polengi iai decenge hilalanna iai assoe Allahumma ij'al hadhihi al-baldata was-sa'ira biladil islami aminatan rakhiyah wasqina gaithan ya ummun siyabu saybihi sabsaba waruba puang pancajiwi iya wan wae nanniya sininna wan wanna sallange salewangang nama senang akatuwangan nanniya panurung kibosi pamase lebang ngingi tanah Maria wa inanniya tanah Maria se'e waghfir li nasi hadhil burudil muhabbaratil maulidiyah sayyidina Ja'farin man ilal barzanji nisbatuhu wa muntama nanniya amapekang itau karangeng iya kita rampeng maulu malabina torya masenge ya naritu bangulut Ja'far al-Barzanji wa haqqiq lahul fawza bi qurbika war rajaa wal umniyah waj'al ma'al muqarnabina maqilahu wa sufda nanniya patantungan ngiritu alabang nasabakmu pakawe nairi alemu nanniya aretoi anu napurenu nanniya napuminasai nanniya pawonroy si bawa tau marappe di sesemu wastur lahu aibahu wa ajzahu wa asrahu wa ayyah وكاتبها وقارئها ومن أصاق إليها سمعه وأسقى nanniya sampungengi acaccanna nanniya alambangenna anrenge atep pada pirenna kueto patep paulenna makutoro tomboki engi nanniya to baca engi anrenge sininna tau tomaningi engi Allahumma wa salli wa sallim ala awwal qabilin litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala ما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود علا puang akkamasekin nanniya apa salamaki masarri panguluk kang Muhammad nanniya wijawijana nanniya sahabatna kueto pasininna tau tulungengi nanniya mariwangengi sipo ngerdi belo-belo inna daud cilie poleri sipa-sipa maladina ritu ipasan rupa-rupa pada anting antir ye bue poleri inta jamaroe
Nanniya si pongarri belo-belo inna arona addoaro asam malabdiye nasabak geno-geno majjirenge intanna wa afdalus salati wa tammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Na iya masar labbi pamasanan niya masar suku asalamakan nasari panguluk ke Muhammad pacapuran na nabiyan niya suroy nanniya nasari wijawijan na kuweto pasahabat na yamanang mapacing puammu puam malagi polerianu pada nasipak-sipak tau mapat duae nanniya asalamakan masari wisinin nasuroe na iya papojiye na punay puang Allah Ta'ala puan nasinin na alange Allahumma salli wa sallim wa barik